Hmm. Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa guys, orang sahur deh. Jadi sahur aja kupat sayur guys. Terus tambahan aya iya dog ceplok, kerupuk juga guys. Ejeng iya nugget 3 biji. Oke guys, sebelum kita santap, sebelum kita makan, marilah kita baca doa dulu guys. Baca doa dimulai. Amin 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 amin. Langsung santap ya guys. Ayah iyan guys, ayah iya nggak tahu. Kerupuknya guys. Mantap amat yuk. Ayah ambrang yuk. Ambrang tangkil guys segala. Enak juga guys. Belum amat. Tahu nak. Ya, nugget. Kayak deng kodok segala guys, pahana. Mantap amat. Bilang gimana? Asli nih guys, nah jasa. Deng kodok nih guys.
kupat sayur. Pelem teh guys dibilang gentar mau kupatna.
kasih yang sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.